been done before, Charlie. Christmas Eve, December zame fadie. Uko Jesus Christ kendel petutio. Kendel hau kra mu metsono keba kendel hau liro Christa. Kidze kezio vorketa takie chesaya. Johan seker soro. Siro uke penyofe kidze kretorzo di penyofe liu kasazo. Kikilamona temye kehupuri po pele ke liu ka jeta modi ke chache ke ringule ke tiola.
Ngo peteke zedi ngo roso chili danu tsali ku keretini roso kinu jisula techaje ke tsali ya ke zekeli Rosoki mudia, rosoki jida pugekat. Vorle Emmanuel, seyeko kemengu, henule bieke sashi, tigi nune ki jutsushi, niniliche Emmanuel, nki vorje, peut-être zidi taliku kerepengu, vorle Emmanuel, keze tali hauchada, peut-être que c'est tali keze kelilidam. Israel,
제 베테게 누해바디아 보게 차셔서다모 Prisido ya che crien su che mesapo poti hawala che tesie che sesenza ya ho che vi che shor hobby he go tsidi he go buzi je bavdo hanu so shri fordi tesie le che vi mo he go khala che sabin tsili che vi che pelle no picha porito bien penola shile che vi poti hawa be he go tsala che shalan pesie no Gesù Cristala che tesie bin se hawa po bobu he go la che menga che mesie che menga di he go la vor che shalari in pesie siro Jabavadano, Hegoken, Redikes, and Sola Vocato Petegonu, no Gehuterin, Watalakazo, Samedokim Hishiliji, Gesevets Ali Chevi Japushagato Shiri, Gatodia Preshagato Shiri, Gatodia Sevo Shagato Shiri, Dipu, Japuke Greek, Japetego, Calabian Pinuchia, Mbuhego Mozili, Hego Sekale, Hego Sohabu Mozunuli, Legas Shaligatola, get Tomuro Fununu Hego Bunner, Soligatola, no Jabi Hego, part Legato gozo shiri siro nipu dear nedodi ke soke hanul ba ke gozo shiri it's a pressure je he goro so habum hozunu leke shili je nom habe te gono zaiye shekelu shili je habe te gola ke tesie ke sesen shidi apo nki ameje melom ke krote ja chashwe amen ba pelale sie ke seve zali se ja pushe ke to go busia poti selida
Isaiah tafe sorumu tenye. Nyopo peno pie utsesete. Tafe nomie po pie utsesete. Keko po buka gitio mu pozato pie har kesi ungo. Keko kapinyo fe. Kechache po vito kedinyo chetio. Po sokai cruz si zotio siro David kedi baugi. Mu po kedirvie no vito. Po tela balilo sochla. Po e ke tocha ziu ke me to sesu cheshe. Mu se balidio. Tia winu vo ke tache ke zo. Grodiko Jehovah shiriu to hau cheshedo. Isaiah tefe sorumutinye. Aseton beje mu cheze ugo kezedi Isaiah haununu kepuna mu cheze focus su liro Isaiah tefa soru su sedi kezasunade ugo Isaiah tefa soru how me hoseliro Bible verse how Old Testament no prophecy ko dono kemeye topun he ketsa jisuvie prophecy kemeye topun he ketsa su nguleya seshe Old Testament no prophecy kemeye to seshe Christmas tiki seya ketsa Bible verse po ketsa suri nguleya mo ugo how no preketsa tiki nyopo khapye utse kesho how shupuga ketsa ugo kezedi suyo meholasina ugo kezedi mehovo ketiki vayo popo context suri mehosina mu context su meho ketiki ugo Isaiah vielesa how no meho ketsa mehoseliro Isaiah we Uzziah sheketasye prophecy vision nguketsa su ngu mu Uzziah liro ugo category kedime yes seketsa mu Israel me Judah me golden age ketsa su ngule Uzziah keditse kebaki Uzziah keditse kebaki mhapette krukre ketsa seshe Uzziah keditse kebatiki uko zanyo miezedi kezevi ketsa Uzziah keditse kebatiki Judah me mhani seba ketsa shiketsa tipoze kese deri Uzziah sieketasye temyego michesse ketsa shiketsa Judah me michesse ketsa zekese mu hautiunu Isaiah Ziemho ngu ketsa sungulye ugo Isaiah prophecy mahoseliro Isaiah time period se unu prophesy tiketa Babylonian exile hodza prophecy tiketa se Babylonian me diet to ketaki satiki prophesy tiketa mu exile post exilic tiki prophecy tiketa sungulye mu Isaiah tepfa hauliro southern Judah Babylonian exile tsazam hodza su prophecy tiketa su ngulye mu ugo kepu ketsa kemhedi Uzziah tiki mani seketa mu secure seketa prosperous seketa tipo zekese mu Uzziah sheketa ki Judah powerless seketa seshe miche ketsa seshe future defeat ro eminence sabageta suri ngulye seshe exile no voda ketyo suri lebaketa seshe uzanyumye zedi ter tseketyo shiketsa tipo zekese musla Isaiah jemhongu ketsa ukepenyo fa Isaiah tepfa soru hau kapye judamye zaketsa sungulye Isaiah mehovo ketsa tiki Isaiah lesunu mehovo ketsa tiki Isaiah hichumye po vision vakenye ngu ketsa sungu mu vision kerio liro Isaiah tenye ker die ker sorunu su vision keriepo mu vision hayonu vision haunu God with us Emmanuel God with us ketsa nichubo penyo do mu suza topie Emmanuel tsache mu Emmanuel we uke penyo fa uzebade ketsa su ngulye seshe vision ke kriu liro vordi
Isaiah tefer soru sunu ngule mu Isaiah tefer soru nuri nyopo pe nyopie utsashte tefu nyomie po pie utsashte ketsa su ngule Isaiah diamo ho kapie Judah mie ke so liro po main purpose liro Judah mie ko bunu uke penyo fa uko really lebazo ketsa God is on their side ketsa mu uko encourage tseketa su ngule deri mapomba hola seketsu liro prophecy how liro 700 years shenu fulfill tseketa siketeri musale musala tie how nu prophecy hayo me hoseliro tsetigi Israel Judah miela kidoboshi mu che ukola kidoboshi ketsa macha tsetigiri utikiri meaning ba ketsa su ngusa Isaiah tefa soruno sunu open tsiketsu liro nyopo penyopie utsete ketsa mu tefu nyomie po penyopie utsete ketsa su ngulie mu who is the son ketsa ndie mu this son how liro homie po ketsa thiedza Judah me tikiliro uko how Isaiah prophesy tsikiliro Hezekiah ri don he ketsa su leshe mu ukoliro Messiah po vordo ketsa su lemo deri uko tiunu uko kemeje ba ketsa tiunu how Hezekiah don he ketsa su le ketsa su si deri uko pralakir ketsa tiki title khape jisu tse ketsa themye ke dimye petetsle kenze ketsa title ngule musala che ugo chel prakesatiki ugo si metzle hauliro jisu puba ketsa sungule temye nyo hayo supoga ketsa nguke satiki temye hayo Emmanuel kepenyofa uzeba ketsa God with us nyoyo ketsa sungule musalano ugo hanu meho kesatiki God with us ketsa meho kesatiki jisu fully God and fully man to work ketsa temye tsa 100% temyetsa 100% kepenyofa tsadi work etsa sungule mu fully God mu fully man know how redemption mu kidzo redemption la work etsa uko suri ngulalie kepenyofa jiswe work etsa tiki po fully God mo liro po uko ke phumari vali kenze ketsa mu po ke lakile khapie utsle kenze ketsa su uko si se shepoe temye moli ro uko temye kido bo sedziashi bo suri sile sitsole kenze ketsa shiketsa tsedelivi deri jisu Emmanuel uko zeke bahauli ro fully God fully man redemption khape uko tsisle ke vi mu uko sitsi ketsa nyo how sepie uko tsekesa suri lesike Seshe ugo kezedi meholasende ketsu liro. Keko po buka gityo mu pozatopie marakesi ungo. Keko po buka gityo ketsa suri mehosene. Judago tsekesetiki ugo sorkari krukrekemo sorkari tipo zekese. Deri vision how Isaiah pu kesetiki ugo encourage tseketsa. Mi povordo musu ke kopo bukagi bado ketsa su uko encourage tsekesa su ngule uko laliro hacha kenye ngule vi ke ko future millennium how no jiswe ke dikom ho ke diu tsedi dido ketsa po nye pu kom ho nye pu ke dikom ho ke diu tsedi digedo su ngule future millennium no deri chetti how no zo sheri jiswe quietly Poe dibazo ketsa uko suri lelevin here. Gail Irwin chiketsa popo jisuvia government jisuvia sorkari mu temye sorkari kikem heshi ketsa po sikem he ketsa po pusa mu su sedi kezasende de Gail Irwin pu ketsa chedo politician mie uko kedo botsliro nkino ngule doshi ketsa kedo botsliro nkino ngule doshi ketsa su Leia, deri jisuvia government liro akikim hiketsa potsabie ntsodoga. What can I do for you? Ketsa sushe jisuvia government sidipu.
se she po pu ke cha kratamye ko che do u power u sedinu u empire build ya si ke cha su pusa deri jisu sorkari we kri ke krilam no po power u sedi temye pikra mu temye bunu messa mu temye bunu lur ke cha su khasa ke cha su pusa se she che do kratamye liuro prisa sedi u influence how su tsiya ketsa su pusa deri for God so loved the world that he gave his one and only begotten son ketsa kepen jisuvia government liro ke khrie sedi sorkari seketsa su pusa se she poke kripo poke tsu liro temia meye shide liro inaccessible de ya ketsa su pusa deri Jisuvia government liro Jisue Emmanuel God with us appointment semori vi ketsa suri pusa chedo kritamye go desperate sedi they want to be heard and seen ketsa shiketsa supu deri Jisue kemekri zidi po temye kruhi ketsa su sidi pusa musala Jisuvia government Jisuvia sorkari mutemya sokariye kriketa posu pusa jisu sokariye kemekri zidi silently sidi mostly unseen sidi mhatsaya keta posu pusa mupula ke supoliro jisu government liro cherry and life mu po ribazo keta shiketa government po keta su pulasa mu popu ke su nuliro jisu government we ki kem hidi por riba keta west sile doga keta po su pu keta tiki jisu government we temye ke hupuri darut keta mori zukri keta su dienu nu taparli keta si siketsamye sidinu ke penyofu we po ke hu seba liro he is governed by God keta supu temike hupuri po ke phuma khawadinu ke hu ke sasedi Jesus ye jitsabaliro he is governed by God ketsa temike hupuri me khre ketsa me ngumeje ketsa me ke jovas ketsa compassionate di ketsa ketsa from me khos ketsa temiko jisubu po govern saba ketsa temike hupuri me petamenyo ketsa sidi mebu chake vinu to ketsa chapot to ketsa sunu u tarhose ya ketsa me jisue po govern saba ketsa su pusa musala jisu government we me yemelomo they silently working in different ways ketsa su pusa mu hauki depuri kethoshi ketsa suri leba mu athol leba dinu jisu via government how u politician me u office nu voya ketsa me leaders me parents kori teachers kori how sedinu u sorkari u principle jisuvi governance how sedi u principle tsele motion here ketsa sule ugo mehola siliro Isaiah tefa sorunu mehola siliro taza die kabye jisu tsasa u angami me goliro ugo za tho chidi thoya mo ugo angami me liro ugo angami me liro pochabo nidi mori u expectation po body unyo yo za thoya mori situation kikem heke tsa ponunu po penyo leshi sununu ugo za thoya ketsa mujuda meri shiketsa nunu uza thoya ketsa shiketsa ba de jisu za thoketsa hauliro kriza ke krilam na jisu za tho ha koliro it is who he is ketsandia po suposhi ketsanunu poza tho mo ugo che thaza die hako mehosana thaza poliro wonderful counselor chi har kesi ungo ketsa sungulye mo how proba ketsa tiki amhayo pongule di anise kiza haunu har ke counsel tsiketsa hakenya tatuyashi ketsa ni counseling tsiketsa counsel tsiketsa kenya tatuya ketsa mo theriuliro satanvie counsel ketsa suri sungule mo satanvie counsel no ugo Genesis kerikito se po die pengunu suyanu vayobo mehosana
Keri kito se po mudie pengu. Siro uke penyo fe Jehovah chekeshe kunyo pette donu. Tin hu po doviko. Pue tenufuki ke penyo fe nye ki. Ke penyo fe nye ki. Nye tizio nu sip. Nye tizio nu sipos. Sip po siri zahie isheme. Seshe verse 4 nu. Verse 4 nu. Deri tin ho sie tenufuki nye sie talil ho si verse pengunu uke penufe nye su tskelie sie phiholie mu uke penufe hedi ke vi mu ke sho sita ke to siba ke tsa la si ke zo si mu satan council haununu satan ve council haununu ke phuma ki zenu vor ke ta uko sungu ke phuma ki za hanu vor ke ta rabizmo der ke phuma ki za hanu nu penyosa mu crochet ke ta uko suri mulie mu haule ke batiki atholle dinu we council tsiya ke ta me council tsiya ke ta haunu ki kim he ke ta council po tsiya shi ke ta suri leba ke krila mon jisu council ro krila ke ta su musa mu jisu council no me ho ke satiki wonderful counselor shidisu pusa mo wonderful counselor how me hoke tiki extraordinary wisdom how sedi uchatha se yaketa extraordinary wisdom how sedi uchatha se keta jisu counsel tiketro ke khenu counsel tikesa jisu counsel tikesa sympathy no counsel tikesa jisu counsel tiketa me empathize tidi no counsel tiketa ke krilam na pori themye tidi vor geta jisu counsel tiketa po guidance no counsel tiketa jisu vie counsel we semor shoketa pette sedi u counsel tiketa sungulie mu themye counsel tiketa sunu we tsomode levi mu hokipo we satan counsel risedi me counsel ritsiyamo kisi gets suri leba very wonderful counselor how we kapie uko tsawa getala nyo how kapie uko tsawa getala we poki volivi gets ke krilamona pue counsel ke vitho kapie utsaseli ke vi sunu ngulie che kizahanu ugo ke kizahanu hu gezahanu liro counseling kizahanu makekra burbunya geza shiketsa ba kizahanu temike kra healing semor shoketsa shiketsa ba temike kra emotional mental healing spiritual healing semor shoketsa shiketsa ba individual resource semor shoketsa family resource semor shoketsa society resource semor shoketsa nation resource semor shoketsa shiketsa ba ani jumye ze ketsa tiki kyubo micha sedeya ke krelam no kyubo counseling tsidi abu counseling tsano shiketsa shidi voria ketsa shiketsa tirize keseya mo kyubo u problem ro rethora jat thora ketsa asu micha deya di alyo ajoke aya ami chetora kedo bhidi por tsdo shi ketsa su ajoki pudi hani shidi ketsa tsawaya mo shibazati ki ke chatse ke tiki uke penyo fa right counsel khape uko utsala se ya ke sidi ubu themye kruhila le ya ke shiketsa khasya musalano nyopo khape uko tsake sanyo hayo liro wonderful counselor nge there we have to be mindful that counseling ke kenye tawaya mo satan ve counsel we destroy tsaketsa shiketsa counsel pode there jisu counsel we wonderful counselor ketsa ugo suri lesike Jisuza ke neoliro mighty God si ke ko ke penyofa ketsa shiketsa ke penyofa ketsa pu a pirche dokino nasa ko hajanunuri release ade de nasa ko storms in the sun ketsa shiketsa wo release ketsa wo ba shiri tsu ya me hodi ango ngodi nunde aya kikim hidino energy Parasaketa, yes, sun energy parasaketa, shiketa su mohodi angosewa. So she appeared to the Gino Nasako newspaper no kalasaketa, Suri Mehola Sadino, Suri birth of a star, Kikim Hedi no
star penole ya shi ke tsa se she ki kim hidi black hole go star go sak tsili ya shi ke tsa su nasa vi me ho di amos sewa shiri ni pu ki kim me ke tsa brain bo khabe scientist ha kori tsa de shi di u ko bo ha kori fu ke ngule di khabe u pe ke wa shi ke tsa suri leba de su ki nu ke sha tholi ro ni pu we how tsike se ke pen yo fu ke tsa mighty God gets ugo samnu prakesati ki sun stars ko po breath nu suko tsase gets suri musa musala uke penyo fa mighty God gets tiki powerful thor gets poem hape tetsli ke vi ke penyo fa gets knowledge pe tepo giba power pe tepo giba mu poem hape tetsli ke vi ke penyo fa gets ugo suri lesike to our life nu me hosili ro Krista mi tsege tse puti chasse de Krista mi tsege tse puti chasse de mostly ke chatse ke tse tikiri hokibo uthori ke chatse tse bayazo jisue ke penyover mighty God ke tse jisue trustworthy ke tse jisue uke chakela se ya ke tse shiazori hokyo ke chatsadi utho uke chari pelle mo ke tse ne ke chatse mhapo khapi ke penyover pellewa de situation ke shopo khapi ke penyover pellewa de shiwazori michelawa da ne anxious bada fret ba ke da worried se ke ba worried se ba de ya ke tse sidi jisu bibe ke tse ke tselawa ya ke tse shiketsa tirize ke se ya mu deri ugo nyupo khapi ugo tse ke sa hauliro mighty God and he can do everything ke tse suri leke sasake hyugo jithie lyothogo hake cricket ze ke se sevor ke tse kenari ze ke se ke tse shiketsa krasse jithie lyoro puri kriste di krasse ke tse shiketsa tse hyugo kunyo rm ugo powercom num hatsawa ya ke tse puri hake kra kere ke karize ke se de po operation ritsawa sidi po kunyo po share together uke penyo fa uke charana sa ya ke ke penyo fle mo uke penyo fa he's a miracle working God ke po su pudi japut together su shisa mo ai atho lewadi uke penyo fa miracle working God le deri u che present life hanu me hosiliro po miracle chia ke tu liro le mo da ya ke Sidi miracle tsiketsu liro New Testament no tsiaketsu jet tsala lekenze ketsa shiketsuri lebadeya deri kepenyo fa Jisue mighty God mupoe miracle working God ketsa suri leke sawabe se she chasse liro everlasting father shidi pusa muke chachepo ketsa su pusa deri hanu father se ketsa how liro triune God no trinity no po nyo ke mesarova su vie ke po jisue po vie title of bageta su pubamo relationship po nyo ke mesarova we su tuzo there hanu everlasting father su pu ke satiki how jisue po character po pubageta su mulie ugo father how me hoketa tiki Father how me hoketsatiki everlasting Father how me hobaketsatiki Eastern world no mu che dorisia si Arab kids ko no ndie o themiem hapo tsili ketsa o quality ke vipo baketsa su remarkable quality wo baliro po su po shiketsa suri puya she example Arab meliro themie po am hasisse mu hasisse di punu thenum hasis bas thedinu me chap thabaya liro the father of wisdom ketsa shidke hidi pokia ketsa mori mechemo seketsa foolish seketsa shiketsa poliro the father of folly ketsa shidi pokia ketsa shiashe wordino Isaiah no everlasting father is sakem hizapo Jisue the father of eternity ketsa po eternity pe viewaya ketsa mo po eternity sebaya ketsa mo po eternity khasia ketsa kepenyo po ketsa su ngulie mo hanunu ugo ngula keli ngula ketsu liro petake sono petake se kerpono ugo ngulie ketsa uge penyo fa eternity khape umelunu sasawade
si sala ukwa eternal temye ke tsa ndi eternal temye ke tsa musala no ukwa eternal temye ke tsa lano eternity how ugola me yet thor ke tsa eternity how ugola me yet thor ke tsa suri lesike musala eternity umelu no khapye utswa ke talano salano ke chache ke lu how ke leu sedil humo liro ke chache ke lu how sedil humo liro ke lu how lai zis seketa kel hupo keta mu kel hu haulai ke me thyo kel hupo sedelivi musalano jistu he holds eternity. He's the father of eternity. Mu he gives eternity. Mu sulano musu eternity ukhabe umelunu seketa lano eternity how ugo su ledi nu kel hu how nu hulasa morsho keta ugo suri lesake mo surabizomo there it is our bounden duty. It is our bounden duty to preach, share about the eternity of Jesus. Gets a suri lesake Christmas ti hauno chadio liro the Prince of Peace she vito kedinyo muche do ugo pastori puse Prince of Peace gets a su machake cricket ba gets a suri kezasa se she ugo voketa sermon konori suri silie Isaiah, the Prince of Peace, kabye temyet sakesa su pukesa vision how pukesa tiki Judean me laliro peace how liro national security sevordo kedi how national security sevordo ketsa shiketsa kedipo ketsa kedi how protection sevor selivi kedi how prosperity sevor selivi kedi how justice sevor ugotsa selikivi sununu ugonu tu pello ketsa shiketsa po Here ugolari samhetuzo Prince of Peace where protection reservoir salivi prosperity reservoir salivi justice reservoir di uko salivi deri vitoke dinyo how nyopo khabe utsake sa how Prince of Peace how several nune khabe uke tsake ke jatto mu ke meye tholiro the ultimate peace how liro jisu ukobu ke penyo zedi potsekelie Jisu ukobu kepenyo fa zedi potsekelie suro ultimate peace ketsa uko suri lelevi mo uko su Corinthia ko kenye pengu ker tha mu mefa sonungule do sashe romye ko pengu tha no ker po sonungule do Jisue tsikeme zeketa su sevor kesa Jisue ke jova keta su sevor kesa mu jisue reconciliation how sevor keta mu sue ultimate peace ukola su ultimate peace keta su rileseke sashe peace sevor do keta su no machake nipo nguke lioliro jisue nuneke po nune ke thou khabe utsakesa su ngule mo go johan ker die me fa thenye su nuri ngulivi nunne su jisu tho sevor uko tsaya ketsa nunne ketsa suri lesake Charlie Brown nyo cartoon character to nyo niam beshe Charlie Brown peanut vie cartoon siyo aniseya mo Charlie Brown ro aro hokyo atho Charlie Brown vie seketsa shiketsari lewa ya mo Charlie Brown vie tezeyo ugo clipping yo bo me khosanda mo Charlie Brown vie hayano po temiko pette po pe jogetsa po Christmas tree yori ketsa kere seshe po Christmas tree yori piuni sede mo zivi moto ketsa la no temiko po kre ketsa mo siketsa tiki Charlie Brown why isn't there anyone who can tell me what Christmas is all about chidi poesu pusa she was a tiki poseo Linus ro wordinu Christmas vekido poshi so pokipusa ugo Linus me hoseliro Linus character me hoseliro Linus liro po blue security blanket po sesito ya musuliro po security blanket nge mo po shidi po Christmas pichu khakesatiki po security blanket to petewaya ketsa shiketsa po musla ugo vayo bo kezedi Linus Christmas speech hayo vayo bo me hosedoe You've been dumb before, Charlie Brown, but this time you really did it. What a treat!
I guess you were right, Linus. I shouldn't have picked this little tree. Everything I do turns into a disaster. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Sure, Charlie Brown. I can tell you what Christmas is all about. Lights, please. And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. That's what Christmas is all about, Charlie Brown. Suvie peace hauliro we security blanket semori vi ketsa we security blanket ke cricket nu uya mori vi de jisuvie peace hauro ubu security blanket hauri drop sawaya ketsa mu jisur bi everlasting peace how sevodi utsaseli ke vi kepenyo fwe ugo Isaiah tefa soru how nu Jisu suposhi ketsa su sedi ugo Christmas bunu meaningful le lale kevi mo ugo Christmas bunu u understanding of who Jesus is how is sulale kevi tsake ketsa sedi kezasiya nyogopeje Ngo telanu pete geze se thali di dili ki vichalida no chali ko prikeni di hit thenie kenya geze chali hokili lale Say,
chatseledo. Ke create ke benyofa ke tezia kapie ntsia. No heko creator zodi nyo Jesus Christa ke tsepie. Bobu heko ke lalie. Ke jova pie heko tsekesa. Mu heko bu mhodzenu messa mezzedi thali ke vi. Chahu kripie heko tsekesa kola npejewe. Nipu heko Christmas ti hau nuzo shiri. Heko bunu no wonderful counselor geta so rakramode hichi. Kikru kropo mhasi nchatha se moshoba liro. Nipu no mhasi ke vi nchatha ke vi sedi uko chatha sechi. Kikru kropo homie tenus shoba geta kikru kropo ribai. Nipu no nunne kapi uko tsechi. Kikru kropo nipu ketseke ne zedinu tenu ke meje tenu ke mesi tseke ba kikru ribai. Anipu no nunne temesia ke mo nunne no su kapi heko tsesia mosu no kapi uko tseche Christmas ti hau no zo shiri sidi nunne hau bu uko kele ke medo uko melu hauri guard sabachi ke krinipu ki krukropo homie ke ze shobamo kisi zemye donori ke ze shobamo kisi krenyo ke ze shobamo kisi no vito ke dinyo salanipu no nunne sevordi ki krusakori tsasache ke krinipu heko no heko ke penyofa jas seketse ke penyofa tsile ke vi ke penyofa sala heko bu heko ke chanuri heko bu heko ke leke medo kunuzo sheri nle petswa hiche they not tsasudo ke tsa suledinu tepudi metidi heko ke leke medo kori jadinu mhodzavoli ke vi no suzo sheri heko chakrasa heko kruhisache ke krinipu no heko everlasting father mo heko busalanu no hope kapi heko tsakesa no eternity how kapi heko tsakesa how sedi heko vir beats bade hiche de Christmas ti how no zo sheri heko busuri sedi ke zasache ke krilamna no eternity kapi thembe melunu sakesala mo heko nipu feleke moche nipu heko nurali kenza musalano nipu nongu mishedi heko pate ko kruhi sache heko bu heko chakonu heko bunu eternity how hope how no kapi heko tsake sao sedi ke zasali ke tola no heko pate ko kruhi sache nipu heko Christmas ticheke pravoria mu Mary ko tsidino heko rovori badeya they no kidopo lavorsi keta heko bu hakori lepesu sasa musidino thuke sonuri hathoke vitse sonuri nle thotseke sonu zo sheri heko bu to sasele ke vi no ke ko khapi heko pate kori tsechi so nipo heko cheza Christmas carol tsalade no so kono zo sheri heko rogoseche gari no ke ta kono zo sheri no heko rogoseche de nipo heko nki chan ke tsuliro heko tsali tsike tsa mu heko message how sedino ke zake sonu temye ko bunu zo sheri tsali ko nu zo sheri sio ndien nuri nipu uko kruhisa uko encourage tsasa uko courage khapie uko tsasa mu nunne ke ni khapie uko patte kori tsasa je heko ma tho ha buri nzaye tsasa je di he Krista her hakilio za sidi chayawe amen. Carolano Pesigasha Boliro, Ugo Lady Old NST, Jedogino, Cantata, Sakaza Tetsunu, Baspo, Tado, Musuliro higher Chilidis, higher Chigipode, Sala Baspo Tadomu, Garise Moshogazogo, Old NST, Nu, Jedogino, Cantata, Pibagli, Sunu Tetsunu de Livishe, Mo Ugo Sede Terry Toliro Cody LFS viewpoint Gino, Casedo. Zigiano was a decido, Sidi Sunut Sowaro, Sisiu, PHQ Junction, Sisiu, Old Melek Junction, Sisiu, Tinpati Junction, Sidi Telauno, EBCC Office Compound, Kodo, Mo, Tetsuno Voli, Liro Cafele, Mo Petela, Zali Die, Gazasodo, Sisie, Bajanago Caselido, San System Caselido, Musla, Ugotio, Garigabami, Lidi, Tase, LFS viewpoint, Kikoli,
mu gari se mo shoka zam ye lady all in sea junction no bus levio